a hi yena mamukela nakambe ka Master Xitsonga Honest Channel. Namuntlha tani khavela hi beef leyi nga kona exikarhi ka Mandla Gingirikani na Manyangatsi the commissar. I beef ya ti-YouTubers. Beef leyi kahle ni nga ku yi sukele laha ka post leyi a nga fika yi posta Mandla ka Facebook. Na nga fika tsala ku guess who's coming to nkanelo wa Gingirikani. Nga tsala ku veri BK a ku subscribe and then a tsala ku famba mi ya xi interviewer na xona. Hi mi bulele ndlela. So la ringeza swi twisa kahle ku anga kha vula yini. So loko hi fika hi cheka video leyi nga fika yi posta Mandla ka inani ka YouTube channel ya yena swi vheta swi ri clear ku i beef ti YouTuber. Va ta ku fonela va yisela va swi channelani va ku va lava interview na vona. I va nyika chance va ku interview na. Ya i nga va tsoni mara yini hi rhangi a ni yini va ino. Ya loko va yisela va swi channelani a da beef. BK khala ka tshama hala ka mina mi nga mu interview until legere Africa hi kona mi la ku mu interview. And then after that short clip fika swi nga tikhomi kahle Manyangatsi the commissar then ni nga fika post that long post hi ti 21 ta April tani swi mi swi vonaka ku just watch the promo BK did na Mandla lot veri va swichanela leswintsongo va ta ku landza va ta ku interview endzhaku loko yena a xi interviewile i khale a tshama hala ka vona va ta n'wi landza loko va vone mina. Lol, this man that dude feels like YouTube ya vatsonga rotate around him. That's a direct attack to upcoming YouTubers including myself as I'm still growing. Gengi leyi inga ku ai khomekanga kahle after I did an interview na Mapele na Oskamakamu ritwa inga ku ni swi endla hi ku rona ri swi endlile kasi do a hi swona. Oh yeah, so na swi perspective wile ku endlanwa maybe it's because Mandla yena nga khala na YouTube channel and ku nga va ku ri yena nga sungula nda in interview so it na ku maybe in Manyangatsi the commissar and other YouTubers va va kha n'wi kopela. And then I continue ka paragraph number 1 2 3 number 4 interview ya mina na Mapele was arranged siku ninga at Palms and we agreed to meet the next weekend. You know, did his interview Shikaraka Vig. So because there was his interview na Mapele at Shikaraka Vig which I didn't know of, was supposed to cancel my weekend plans na Mapele. Oh okay. So Manyangatsi the commissar era arranging the interview mawona. And then swa ku Mandla yena if ka kota ku va endla interview a xikarhi ka vhiki which made him think ku Manyangatsi de n'wi kopela ku ri ke na de arrange khale. Then paragraph yo hetelela my first YouTube interview in was with Oskamakamu in 2019. So logic ya ku I did an interview ya Oskamakamu because he started it's mad. Yesterday was planned here, Johnny Majuvani, and he did an interview with him while we planned go on next day. We were supposed to do ours. Was I supposed to cancel? Okay. And then I continue with relation and down kumina kuvana specific days in which I do interviews because I prefer artists to come to my place. I've seen him dragging young YouTubers for some time now, but anga feel attacked. But this time I noticed ku show kari swikongomisiwe ka mina and yena a hi vanhu vo gega swi na nkoka ngopfu ku loko mhaka yi ri kona yi adirisiwa eka nkarhi wolowo hi huma ka swona hi ku loko swo yi ri ni futshikiwa ku ta tsakisiwa vafana hi mavito ya ndi ku phucho yoyo ni ta vuyela hansi yi ri hi all of you guys combined can go to hell. Yeah, and then Mandla Gingirikani the following day April 22 April ndi ku vutisana swin'wana na swin'wana until if maybe a swi related ka post leyi nga post Manyangatsi the commissar because ni vona nga respondanga. The only thing which I think maybe actually related to this post. Yeah, langa fika vutiso what's going on between you and Manyangatsi la swi nga fika swi vutisiwa hi very Vincent Mavisto Mkasi. Mandla Gingirikani ku humela hi tani swi swona kwala khadi kana it seems like swi kombela ku a nga tivi nchumu ku hi yena
and then ya mi nga ba pause mi hlala ku ni nga mi dyeli ngopfu data but tanihileswi mi swi vonaka ku hi yena a nge le ku tiveni ka nchumu so mara sweswi na yimele response from side ra Mandla Gingirikani ni vona ngeza a responda ka Manyangatsi the commissar so if ko va na update ni ta mi update loko ra mi ngeza subscribe ni ta kuma la mi click ka subscribe.